gospođica Matija Boraš će reći par uvodnih riječi. Poštovani govornici, dragi članovi i prijatelji, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na početku jubilarnog 10. tjedna Svjetskog saveza mladih Hrvatska pod nazivom Vrijednosti modernih promjena. Svako doba sa sobom nosi promjene, pa kako i ovo u kojemu živimo i dijelimo. Kako bismo kao društvo, ali kao pojedinci uspješno prevladali izazove koji nas očekuju, valja nam imati vrijednosti kao njih vodilje. Vođeni time, na ovogodišnjem tjednu Svjetskog saveza mladih, imat ćemo priliku čuti više o kulturi otkazivanja, sportu Hrvata, pravima djeteta i energetskim izazovima današnjice. Drago mi je da na otvorenju konferencije kao govornike mogu pozdraviti gospodu Dana Žakovića, Davora Dijanovića, Stanka Stojića i Matiju Štahana. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, a vama, dragi gosti, zahvaljujem na podršci i želim vam ugodnu i zanimljivu večer. Gospodin Matija Štahan, koji je novinar i esejist, magistar je komparativne književnosti i doktorski student. Piše kolumne, oglede za kritike i za više hrvatskih mrežnih portala i časopisa poput Narod.hr, Direktno.hr, Vijenac i Bitno Nedelja. Za kolumnistički rad dobio je 2018. godine nagradu hrvatskih novinara i publicista, te je sudjelovao na više popularnih i znanstvenih skupova i tribina. Redoviti je sudionik HRT-ove emisije Peti dan. Potom Dan Đaković, asistent je na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti gdje je doktorirao 2021. godine na temu politika i religija u filozofiji Žaka Maritena. Gospodin Davor Dijanović, novinar, urednik, kolumnist, povijesni istraživač, geopolitički analitičar i publicist. Objavio je veliki broj članaka za brojne portale i časopise, poput Hrvatskog slova, Vijenca, Glasa Slavonije i portala Direktno.hr, te je izlagao na čitavom nizu tribina i predavanja. Član je uredništva i novinar portala Hrvatskog kulturnog vijeća, te je 2019. pokrenuo Geopolitički objektiv podcast. I za kraj gospodin Stanko Stojić, magistar teologije, radi kao novinar i kolumnist. Nekadašnji član splitske skupine mladih Hrvatsko nadzemlje i jedan je od autora i glumaca emisije Božanstvena komedija. Urednik je emisije Tempora na Laudato TV-u. Sada možemo početi sa našim pitanjima. Možemo početi večerašnju raspravu. Prvo pitanje je za gospodina Štahana. Kako je kultura otkazivanja postala popularna u današnje vrijeme i možete li nam reći što je biti definicija, što znači kultura otkazivanja? Hvala lijepa. Dakle, moglo bi se na široko govoriti o smislu i podrijetlu kulture otkazivanja. Kada se pitamo što je ona, mogli bismo vrlo jednostavno i gotovo banalno reći suvremeni oblik isključivanja nepočudnog mišljenja iz društva ili iz javne vidljivosti. Kad kažem nepočudno, mislim na ono što je nepočudno iz vizure onih koji su nositelji društvene moći. Dakle, kada vidimo listu otkazanih, a otkazane dijeli na dvije skupine, naše suvremenike, što je čak i manje bitno, i povijesne ličnosti, tada ćemo vidjeti koje su dominantne vrijednosti nositelja moći u današnjem društvu. Ja ih sažeto nazivam permisivnom, progresivnom, hiperliberalnom, seksualnom revolucijom nadahnutom postkršćanskom ljevicom. Tako da, s druge strane te kulture otkazivanja, oni koji su otkazivani uglavnom su iz današnjice, oni koji se usuđuju u javnosti uvriješiti o neko zlatno tele suvremenog doba, bilo da je riječ o nečemu što proizlazi uglavnom iz seksualne etike i njezina poimanja danas na zapadu, a iz prošlosti se isključuju, što se ponajbolje moglo vidjeti u ljetu 2020. godine u Americi, ali i diljem zapadnog svijeta u nešto
nešto rjeđe, ali pa sve do današnjih dana, u rušenjima kipova kao ponajboljih simbola temeljnih vrijednosti pojedinog društva. Tako da smo mogli vidjeti nakon smrti Georgea Floyda u tim uličnim, gotovo pa revolucionarnim gibanjima, rušenja kipova temelja ne samo američke države, to je za nas u Hrvatskoj manje bitno, poput američkih predsjednika, nego i temelja civilizacije, dakle nekih figura poput Kristofora Kolumba koji je pod navodnicima otkrio Ameriku ili čak samih temelja religije, kao što su sveci, Djevica Marija ili Isus Krist. Dakle, kultura otkazivanja može se površno pojmiti kao neki suvremeni fenomen gdje se neistomišljenike izbacuje iz javne vidljivosti, ali ja to uklapam u jedan širi vrijednosni sustav koji čini mnoštvo tih pomodnih i popularnih pojmova iz 2000-ih godina, kao što su, dakle, politička korektnost, sigurni prostori ili mikroagresije. Često se u ime političke korektnosti, zbog nekakvih tobožnjih mikroagresija, kako bi se prostor učinio sigurnim, poseže za kulturom otkazivanja, kako bi se društvo pročistilo od drugčijega mišljenja. Još ću samo reći da je specifičnost kulture otkazivanja u današnjem trenutku ta što spaja nešto arhaično, a malo što je arhaičnije od odvajanja neistomišljenika iz društva. Dakle, društvo koje je zapadna društva su u 20. stoljeću dosegla zavidnu razinu parlamentarizma i pluralizma, misaonog, nikad posvemašnjeg, ali nenatkrivljenog u dosadašnjoj svjetskoj povijesti, ili vjerojatno nenatkrivljenog, možda ima par razdoblja kada bi se moglo govoriti o nečemu sličnom, ali nikad u takvom opsegu i dosegu. I mi sada ponovno padamo u jednu vrstu arhajskog načina razmišljanja, isključivanja neistomišljenika, i taj arhajski način razmišljanja, dakle pradavni, praiskonski, spaja se sa nečim vrlo suvremenim, a to je suvremena tehnologija, digitalni svjetovi i virtualna stvarnost. Hvala vam. Sljedeće pitanje za gospodina Đakovića. Evo, možete li nam vi navesti povijesne korijene kulture otkazivanja i vi ste znali često povezivati sa prvim amandmanom američkog ustava, možete li to pojasniti? Ne, to nismo se dovoljili za ta pitanja. Druga pitanja sam. Šalim se, zemlje. Malo da se ljudi opustim, počne na previše, sad su ovdje konačno pišti s kamerama. Nije tema toliko ozbiljna. Ne znam, to sve preozbiljno svačamo. Ne znam ja točno koji su korijeni, to je Matija puno bolje elaborirao. I u ovom svom ekspozeu kratko mi je dobar tekst je napisao 21. godine na ovom portalu Arteist, reklamiram, pročitajte si to, tamo je to dobro elaborirano. Ja povijesne korijenje zapravo vidim, iz moje vizure su povijesni korijeni u Starom Zavjetu, u proročkoj službi Starom Zavjetu. Dakle, radi se o tome da zapravo svi starozavjetni proroci, naravno ne samo vezani uz judaizam ili židovsku tradiciju, zapravo i Sokrat spada u tu skupinu, koja nema veze s tom tradicijom. Dakle, s antičkim domenima je stvar povezana, jednostavno neki ljudi su opasni samo zbog svog jezika. Dakle, nema nikakvog oružja, nikakve moći i tako dalje. Nešto govore, ne pozivaju na nasilje, ne pozivaju na mržnju, nego jednostavno govore nešto što nekim moćnicima ne odgovara i u pravilu stradavaju i to žestoko stradavaju. Sad, čini se protekom vremena da je to stradavanje sve manje krvavo, međutim to je isto dvojbeno. Ovo sad, dakle, povijesni korijeni su stari, u najmanju ruku to doba sežu, ali vjerojatno sežu kad je ljudski vijek postoji. Dakle, moćnik jednostavno ne voli da mi govorimo ono što njemu ne paše. A s obzirom da mi prevodimo ovu kulturu otkazivanja sa engleskog cancel culture, onda se ona vjerojatno cancel je u principu ipak pojam koliko ja znam, iz informatičkog jezika. Ne znam da li se cancel koristi u nekom drugom smislu, naravno riječ postoji prije informatika, ona je ipak vezana uz očito uz taj svijet interneta i tako dalje. Dakle, povijesno je onda opet vezana u zadnja 2 desetljeća, a s druge strane zahuktalo se u zadnjih 4-5 godina. Je spomenuo 2020, ali možda se može govoriti i o 2016. 2017. Dakle, da mi tu pokriti, tako da se baš sintagma počela uporno koristiti. Kažem, ja to nisam siguran. Ovo što se tiče američkog ustava ću ispričati, odgovorit ću kroz jednu anegdotu, dakle istiniti događaj, samo neću navoditi imena da ipak ljudi izložim neugodnostima, nema nikakvih opasnosti, ali ima neugodnosti.
to mi je, dakle, protagonist mi je pričao iz prve ruke to. U jedan američki grad je došao početkom 90-ih novi konzul Hrvatske. Konzul je razina ispod ambasadora, za vas koji eventualno ne znate. Ambasador je, dakle, u pravilu u glavnom gradu, a konzuli su od nekim manje važnim gradovima. I sad došao novi konzul i bio nekakav hrvatski blagdan i okupili su se naši domaći ljudi, emigranti koji emigranti, i kad se malo opustila atmosfera smo zapjevali. I sad velim opet emigranti koji emigranti, ima mangu, pa među njima pjevaju se uvijek i ove pjesme koje plešu po rubu, odnosno pjevaju po rubu. I konzul je pozvao jednog naših frata na stranu, kao nekoga koji ima autoritet neprijeporan među našim ljudima, i diskretno mu je suflirao da bi bilo dobro možda da to prestanu pjevati ti naši ljudi. A ovaj fratar mu je odgovorio ovako: vi ste, poštovani konzule, dvostruko sretan čovjek. Prvo ste sretan zato što mislite da možete u Americi određivati tko će što pjevati. A drugo, zbog čega ste sretni što ste to rekli meni. Jer da ste slučajno rekli nekom od ovih ljudi, izletili bi van kroz prozor, a ne kroz vrata. Dakle, zato je važan taj američki mentalni sklop i taj prvi amandman koji se veže uz tu povelju prava Bill of Rights, to je oko 230 godina unazad. Ideja slobode govora s jedne strane nije ničije privatno vlasništvo, kao ni jedna ideja, a s druge strane se očigledno veže sa ljudima koji bi u današnjem smislu bili više svjetonazorski bliži pozicijama, možemo reći, desnice ili nekakvog konzervativizma koji u sebi uvijek ima i nešto liberalno u onom najljepšem klasičnom smislu itd. Tako da, kad govorimo o tome, na neki način je domovina u novije doba, s jedne strane kažem, korijeni su u antičko doba, u starom zavjetu u nekom smislu, u novije doba, u zadnjih nekoliko stoljeća domovina slobode govora i to prilično ekstremnog načina slobode govora je SAD. Jedan, recimo, još detalj koji vjerojatno većina vas ne zna, u SAD-u, recimo u Chicagu, dopušteno nešto što je po našim kriterijima, čak i mojim, bilo pomalo čak i monstruozno, a to je da postoji neonacistički marš u Chicagu. Gradonačelnica inače jedna samodeklarirana, dakle, gej žena, crnkinja. Neonacistički marš, da stvar bude gora, on jednom etapom prolazi kroz židovsku četvrt. I to je potpuno legalno. Toliko o tome kako oni shvaćaju slobodu govora i izražavanja. Sad kažem, to je čak i za moj ukus i za ukus većine Evropljana malo pretjerano, međutim dobro je taj kontekst malo istaknuti na početku rasprave o ovoj temi, da vidimo kakve tu razlike postoje i šta ovi histerični ispadi, nema ljepše reći, da histerični ispadi danas koji moramo gledati, šta znači kad se stave u odnos sa tako shvaćenom slobodom govora. Hvala vam. Pitanje za gospodina Dijanovića. Kakva je trenutna situacija s kulturom otkazivanja na društvenim mrežama? Danas sve češće govorimo o raznim internetskim fact-checkerima poput faktografa i možete li ukratko povezati kulturu otkazivanja s modernim tehnologijama? Evo, hvala svima koji su došli. Mislim da danas svima jasno da društvene mreže nisu samo sredstvo razonode, zabave, nekakve dokolice, nego su danas praktički i mjesto klasičnih i političkih i geopolitičkih i obavještajnih sukoba i poslovnih aktivnosti itd. Tamo negdje, recimo, pred 15-16 godina kad se pojavile te moderne mreže u nekakvom onako već jačem izdanju, ja mislim da je većina ljudi nekako gledala na te mreže kao na nekakve oaze slobode koje dopuštaju čak i nekim pojedincima, recimo koji nemaju pristup klasičnim tradicionalnim medijima, da se mogu jednostavno tamo izraziti i artikulirati zapravo svoje mišljenje. Mislim da je danas situacija dosta praktički drugačija, jer te velike korporacije koje drže društvene mreže, one su s vremenom stekle veliku društveno-političku moć, nego su se vjerojatno dosjetile, a to je stara navika od despotskih sustava, totalitarnih, autoritarnih, da se ipak malo ta sloboda počne ograničavati. Ja mislim da to bilo i naravno u dosluhu sa određenim državnim strukturama i mislim da danas praktički prema onoj doktrini kuhanja žabe malo pomalo se
zapravo cenzura na tim društvenim mrežama. E sad, ja mislim da prva zapravo kontrola interneta je krenula u Kini. To je bio tamo obračun sa određenim ekstremističkim skupinama. E sad, jesu li ti takozvani zapadni demokrati tamo tražili svoje uzore kao doba korone, to ja ne znam. No, ono što danas zapravo mi imamo u studenom 2022. godine je da taj Big Tech, takozvani Big Five, znači te velike kompanije iz Silicijske doline, one praktički mogu ugasiti svakoga pojedinca na društvenim mrežama koji zastupa neke stavove koji možda nisu u skladu sa danas nekakvim dominantnim narativima, odnosno sa takozvanom političkom korektnošću. Jedan francuski autor u tom smislu govori, to je po meni jako dobar izraz, o digitalnim feudima. Znači on uspoređuje feudalna doba i zapravo kaže da su današnji takozvani digitalni feudi na neki način zapravo funkcioniraju kao oni klasični, da imaju zapravo svoje sluge, svoje robove i pomoću kojih zapravo ostvaruju neke svoje ciljeve. Ja mislim da je to zapravo jako dobra usporedba kada se pogleda kolika je moć zapravo tih društvenih mreža. Jer danas zapravo stotine milijuna, možda milijarde ljudi već koriste društvene mreže i ti praktički, ako te nema na tim društvenim mrežama, a ako si neka javna osoba, ti zapravo ne postojiš. Naravno da postoje neki zaključci gdje se može širiti neke ideje, no mislim da su društvene mreže danas u tom smislu dominantne i upravo taj tzv. Big Tech u dogovoru sa određenim ideologijama, a mislim da iza toga stoji ona ideologija koju je Matija spominjala, možemo nazvati woke ideologijom, zapravo ona danas ima tu glavni monopol. I to je zapravo danas ključna riječ, monopol. Dakle, ta Big Tech, odnosno te najveće korporacije, one su stekle takav monopol kakav je vjerojatno nije viđen nikada u povijesti. To su zaista digitalni feudi i praktički to krši sve današnje antimonopolističke zakone. E sad, naravno, to nije toliko bilo nekako prisutno u svijesti ljudi, ja mislim do 2020. godine dok nije otkazan Trump. Znamo što se sad događalo, oni neredi na Capitol Hill i ranije. Dakle, ta moć tog Big Techa postala toliko da su oni praktički, što su neki rekli, oni su spustili digitalnu željenu zavjesu nad američkim predsjednikom. Znači, to je doslovce, znači, moć tog privatnog sektora je postala zapravo veća od moći države. To se u tom trenutku pokazalo, no naravno nije maknut samo Trump, nego su maknuti i brojni ljudi koji su bili s njima povezani. Tu se spominjalo određeno nasilje na koje je Trump navodno pozivao, no čak i da prihvatimo tu tezu, trebamo se sjetiti da je nekoliko mjeseci ranije, kad su oni bili Black Lives Matter ili Antifa pokreti, znači njihovi postupci su sigurno mnogo više pozivali na nasilje od Trumpovih, a niko ih nije u tom smislu otkazivao kao recimo što je otkazao Trump. Mislim da se tu prvo jasno vide dvostruki kriteriji. A ono što je možda do kraja nekako razboliti od cijelu tu priču je bio slučaj s onim laptopom Huntera Bidena, to je sin od Joe Bidena, to je Trump nazvao laptopom iz pakla i navodno da postoje slike gdje on s prostitutkama, koje je što drugo, drogiranje i što je najvažnije gdje zapravo postoje dokaze da je Joe Biden kada je bio američki top predsjednik u Obama administraciji na neki način pogodao svome sinu da tamo stekne protupravno određene imovinske koristi. I što se tada dogodilo? Znači Twitter je zapravo potpuno ograničio dijeljenje tog članka, to je objavio New York Post, znači u potpunosti. Dok je s druge strane Facebook, o tome je govorio Zuckerberg i Joe Rogana, znači oni nisu u potpunosti onemogućili dijeljenje, ali su smanjili rič, odnosno doseg te udjele. Kasnije se što pokazalo? Pokazalo se da je to zapravo bila jedna posve legitimna priča, pa čak i CNN godinu dana nakon toga, naravno ne onda, o tome je pisao sasvim normalno. Ali u tom trenutku zapravo oni su se otvoreno svrstali na jednu stranu. I nedavno sam baš pročitao jedan komentar, to je Sam Harris, jedan liberalni autor, gdje on posle otvoreno kaže da je postala zavjera da se Trumpa zapravo, da ga se isključi sa društvenih mreža i da se zapravo taj članak ne objavi, jer kako on kaže, cilj je prodava sredstvo, odnosno Trump je bio prijetnja, egzistencijalna prijetnja američkoj demokraciji. Dakle, on je posle otvoreno priznao da se s jedne strane Trumpa otkazivalo, a s druge strane da se išlo u korist zapravo Joe Bidena. Znači, mislim da to je jedan klasičan primjer gdje je čak i ta dijelu liberalna struja priznala zapravo s čime se bavi. Naravno, nakon Trumpa su otkazani brojni drugi pojedinci, dakle to nisu samo konzervativci u pitanju, recimo Ron Paul, libertarijanac, Jordan Peterson, vjerojatno bi ga se više mogu smatrati nekim klasičnim liberalom. Dakle, brojni ljudi su zapravo isključeni sa društvenih mreža samo zato što ne zastupaju neke diktate političke korektnosti, odnosno prelaze, već Chomsky definirao kao poništljivo mišljenje. Znači
postoje granice pomišljenog mišljenja i jednostavno ako ti to pređeš, tebi se zapravo danas, što Martin nazvao spaljivanjem digitalno moguće. Tako. Ili možemo čak reći da se zapravo otvorili digitalni ulazi za određene heretike, odnosno za određene suspektne pojedince. I sad treba malo neki svjetski kontekst. Što se tiče drugog dijela pitanja i faktografa, mislim, to je jedna za mene smiješna družina. Zašto smiješna? Mislim, pa kad vidite njihove objave, većinom su oni kao hasmajlići, znači ljudi se sprdaju s te ekipe tamo. Međutim, to nije smiješno, jer to je ekipa koja zapravo određuje što ćemo mi objavljivati i što ćemo raditi. Pa imali smo primjer doba korone, gdje su najviše su cenzurirali Nenada Bakića i Lauca. Znači, to je bila baš otvorena cenzura, ili su jednostavno smanjivali doseg, odnosno rič njihovim objavama. Kako vam to funkcionira? Mislim, ja sam se bavio s društvenim mrežama, jednostavno vi iznesete neko mišljenje, prenesete neki članak, pozovite se na dio znanstvene zajednice, oni kažu ne, ti znanstvenici ne valjaju, nego svoje znanstvenike koji kažu drugačije. Znači, to nema nikakvog pluralizma mišljenja, nego valjaju samo njihovi znanstvenici. I onda oni napišu isto teksta da nedostaje kontekst kako idu te floskule, ali zapravo ne dopuštaju bilo kako drugo mišljenje. I to samo po sebi ne bi bio problem kada vam oni nakon toga ne bi ograničili rič, odnosno doseg. Ja znam primjer, prilike 3 do 4 tekst čekanja su vam potrebna, da bi stranica koja je recimo imala prosječan rič od 10.000 ljudi, to je recimo neki prosjek, to nije neki viralna objava, ali recimo nekakav prosjek, dakle 3-4 efekt čekanja onda vam smanje sa 10.000 na otprilike 500. Oni zapravo vama nama isključuju mikrofon i dalje, čak i da hoćete plaćati te objave, vi nikad više ne možete dosegnuti taj rič koji ste jednostavno ranije imali. I mislim, u svakom slučaju da, kao i u svijetu, znači ti čekari u Hrvatskoj to jednostavno nije objektivno i ja mogu navesti jedan konkretan primjer. 2018. godine u Pragu, Petar Vidal, znameniti glavni svećenik fakografa, znači objavio jedan članak gdje je on pisao o nekakvim utjecajima ruskog oligarha na hrvatsku konzervativnu scenu. Naravno da sam bio tamo doslučan pripisao. Znači doslovce sve što diše u hrvatsku konzervativno je spetljano u taj članak. Znači, mene su doveli u kontekst generacije obnove, to je inače stranka koja je izrazito proukrajinska. Ali svemu to njih ne smetalo da sve nas stavio u kontekst nekakvih ruskih špijuna. Danas vjerojatno bi to još bilo dosta više histerično jer je to danas još aktualnije. Dakle, taj članak je zapravo ima jedini cilj da zapravo sve desno-konzervativne autore smjesti nekakav kontekst ruskih špijuna i da zapravo diskreditira. Znači, to je čisti primjer da taj faktograf zapravo proizvodi jednu tvornicu laži i baš taj faktograf je onda postao provjeritelj činjenica u Hrvatskoj. Mislim da je to vrlo opasno, s jedne strane je vrlo smiješno, no vjerojatno je stalo i evo, kasnije ako ćete dijeliti ovaj članak na Facebooku, vjerojatno ćete imati problem. Hvala vam. I posljednje pitanje za ovaj prvi blok pitanja je za gospodina Stojića. Vi nam recite što je politička korektnost te koji su uzroci i motivi ovakve opterećenosti političkom korektnošću u današnje vrijeme? Pa dobro, mislim da ne možemo uopće govoriti o kulturi prozivanja bez govora o političkoj korektnosti. Jedan dio kojega sam snimao prije koje godine ukazuje da je politička korektnost zapravo zamjena za pristojnost. Odnosno da je ono što prije se smatralo uobičajenim nekakvim bontonom, kako Materi Čača nauče, da se zapravo postalo dobili tu težinu politike, a dobili težinu politike zato da se poslije može s tom političnošću lupiti po glavi. Ako je pogledate tamo pojam politička korektnost, dobit ćete pojam politička ispravnost ili ne znam. Puno je lakše shvatiti po meni ono što se hoće napraviti s tim pojmom ako zamislite pojam politička ispravnost. To znači jeste li ispravni u svom razmišljanju ili ste neispravni u svom razmišljanju. To jest, tu postoji na puno veća težina. Korektnost onako zvuči još dosta blaže. I sad koji su motivi? Motivi su s jedne strane ljudski, dobri, humani, onako, etični. Želi se pomoći nekome, želi se neku manjinu zaštititi, želi se postupiti u najboljem mogućoj namjeri. A s druge strane, postoji jedan čitav niz onako negativnih, tako pojava psiholoških, društvenih, postoji tu jedna osobna ogorčenost na društvo, ali postoji nešto što se meni čini dosta zanimljivo, a to je jedno duboko suosjećanje sa
ima ljudi koji imaju manja prava, koji su ugroženi iz bioloških, društvenih i nekih trećih razloga. Ali postoji jedna simpatija prema onome što je ultimativno gubitništvo, a to je u konačnici, oprostite mi na izrazu, sotonizam. Znači, ultimativni gubitnik u nekom našem poimanju društva i onaj koji je gubitnik u svakom pogledu. Ko je to? To jedini je, a recimo tako sotoran. I sad, iz kršćanske perspektive cancel culture mi možemo cancelati neko zlo, dakle znamo da je zlo. Možemo cancelati možda kao kršćani, ako smo kršćani, ili nešto što znamo da je zlo, ali osobu teško. Ne možemo osobu cancelati, ali možemo možda pojam zla kao takav nekako odbaciti. Sada, ova apsolutna simpatija po meni prema gubitništvu nalazi taj jedan uporište u tom nekom suosjećanju, a to suosjećanje u ovom slučaju važno je od istine. A mi kao kršćani ne možemo reći, evo, pogledat ćemo istinu, ali je suosjećanje na prvom mjestu, ako me razumijete što ću reći. Toliko za sad. Hvala. Idemo na drugi krug pitanja za gospodina Štahana. Kako je kultura otkazivanja dobila naziv i je li to nova pojava? Te koje sve društvene sfere zahvaća, odnosno postoji li i jedna sfera do koje kultura otkazivanja još uvijek nije dobila? Hvala, dakle, pojam je nastao vjerojatno u kontekstu društvenih mreža kasnih 2010. godina, ne postoji jedan autor kojem se može pripisati pojam, nego se može reći da je narodnog podrijetla, uvjetno rečeno. Dakle, što je do nje dovelo, osim onoga što sam ovlaš oslikao u odgovoru na prethodno pitanje, tada sam se usredotočio na nekakve globalne, civilizacijske, političko-ideološke, idejne i vrijednosne tendencije koje se mijenjaju u posljednjih desetljeća i stoljeća na svijetu. Možda bi trebalo ići suprotnim smjerom i objasniti drugu stranu, a to je kako prosječni pojedinac danas ili kako sve veći udio ljudi danas na zapadu promatra svijet. Vrlo, dakle, možda je egomanijakalno odveć jak pojam, ali polazi se od vrijednosti vlastita ja i ima se potrebu cijeli svijet preinačiti na sliku isključivo onoga što nam stvara ugodu ili što nas ni na koji način ne uznemiruje. Dakle, jedna terapijska svijest ili wellness duhovnost kasnog 20. i ranog 21. stoljeća, prstohvat New Age-a u smislu važno je osjećati se dobro, nemojte puštati loše misli u vaš život i slično. Dakle, smjesa takvih ideologema i takvih vrijednosti stvorila je pojedinca kojemu je najvažnije stvoriti svoj vlastiti, kao što sam ranije rekao, sigurni prostor koji će biti kao neka vrsta staklenog zvona, antiseptičan, očišćen od svega što mu ne odgovara i kao takav će previdjeti složenost svijeta, njegovu nijansiranost i multidimenzionalnost i sve što mu ne odgovara po jednom aspektu odbaciti će u potpunosti, a to je pogotovo kada se bavimo pitanjima iz povijesti i drugčijim kontekstima vrijednosnim vrlo problematično. Dakle, polušaljivo rečeno, mentalni ustroj koji će perpetuirati kulturu otkazivanja je mentalni ustroj čovjeka koji će uzeti stihove kao nije lako bubamarcu, bubamarinom muškarcu koji mora sve žene ljubiti da bi našao svoju maru i obilazi od jedne bubamare do druge bubamare jer ne zna koja je koja. Dakle, onaj mentalni ustroj koji u tome ne vidi simpatično šaljivu pjesmicu za djecu, nego perpetuiranje rodnih stereotipa o muškarcima i ženama, antifeminističke narative, potrebu da se kod muškarca pokaže osvajanje mnogo žena jedne za drugom, objektiviziranje žena i slično. Takav je mentalni ustroj otprilike onih koji ustraju u kulturi otkazivanja.
um, iako možda nisam dovoljno promišljao, jest, a unatoč svim vrlo mnogobrojnim manama suvremene crkva. Dakle, ne čini mi se da je u katoličkoj crkvi došlo do potpunog podlijeganja duhu vremena, iako je došlo do podlijeganja duhu vremena znatno više nego što bi bilo po mojem ukusu, i iako su oni ideologeni koje sam ranije spominjao poput političke korektnosti i na koje se Stanko referira uvelike prodali u neke sfere katoličkog života, čini mi se da tu još uvijek postoji, pa čak i od Pape Franje koji se voli poimati pretjerano liberalnim za stanomodni, kontinentalni, europski, kršćanski pogled na svijet, čak i kod njega postoji eksplicitna osuda kulture otkazivanja. Tako da možda je to jedan džep u društvu gdje kultura otkazivanja još nije prodala u potpunosti. Siguran sam da ima i drugih, nisu mi sada sigurni. Hvala. Gospodine Đakoviću, kako gledate na pojam istine u kontekstu kulture otkazivanja, odnosno kako mi kao društvo gledamo, i je li istina uvijek istina ili treba paziti kako se njome služi? To je sad preveliko pitanje. U nekom smislu bi se moglo reći da je čak važnija dihotomija dobro-zlo. Naime, nije kultura otkazivanja nužno uvijek povezana sa cenzuriranjem laži, tako kažem. Nego, može biti riječi da je u istini, ali se cenzurira zato što nije poželjna, nije dobra za neku skupinu i tako dalje. To sad zapravo treba pitati od slučaja do slučaja iz kojeg razloga se nešto cenzurira ili otkazuje. Da li je zato što je istina i što je sa stvarima kad nismo sigurni, to je pitanje objavljivanja neprovjerenih činjenica i tako dalje. Ali ovaj drugi dio pitanja mi se čini lakši i zanimljiviji za ovaj format, a to je da mi sa istinom zaista možemo zaustavljati ljude. To je važno reći. Dakle, mi sa istinom možemo zaustavljati ljude i onda mi se čini da je najjednostavnije reći ovako: istina se nikad ne bi smjela komunicirati bez duha istine. Jer je onda inače ubojita. Dakle, to je možda najbrže objasniti na način da kažemo da ja mogu o nekome znati neku jako ružnu istinu i mogu ga maltretirati s tom istinom. To je protivno duhu istine. To je recimo opet unutar kršćanskog konteksta ta bratska opomena koja se najprije u 4 oka i tako dalje, pa onda pred svjedocima, pa tek onda pred zajednicom, ta nekakva postupnost u opomeni s obzirom na nečiju ružnu istinu, dakle ne iskrcava se istina prljavi veš pred javnost samo tako. Dakle, to je dobro uočiti da istina nije, barem u ovom ljudskom horizontu, istina nije ultimativni ideal ili imperativ. Kako god mi istovremeno u kršćanskom kontekstu čak povjećujemo Boga i istinu, ali istina pisana malim slovom kao zbir nekih podataka zaista može biti zloupotrebljavana kao sredstvo ucjene, maltretiranja, huškanja i tako dalje. Tako da s tim stvarima treba zapravo biti oprezan. Mi po mom shvaćanju razgovaramo danas o ovome i naslovili smo tribinu kultura otkazivanja zato što vidimo problem na toj strani. Međutim, ako bi mogli apstrahirati od te problematike, te histerije koja se pojavila zadnjih godina, moramo priznati da neki vidovi cenzure i autocenzure zapravo su neminovni. I ne možemo u krajnjoj liniji imati spomenuo crkvu. To isto treba poštovati. Crkva je institucionalno dugo vremena imala indeks zabranjenih knjiga. Dakle, neka vrsta cenzure. Naravno, iz perspektive crkve to će biti uz neko dobro obrazloženje da se zaštite duše malignih, tako jednostavno. Ali s druge strane netko će reći da, možda ste skrivali nešto što vam nije pasalo. Dakle, to sad treba pomno vidjeti od slučaja do slučaja je li ovdje bilo zloupotrebe. Ja samo želim ukazati na to da neka vrsta cenzure u društvu, pa i autocenzure u našim vlastitim životima nije izbježiva. Da ne bi ovdje bilo da mi istinu shvaćamo kao nešto čime se ne može pogriješiti, u smislu ako ti sastavim istinu u lice, ja sam praktički osiguran da bilo kako pogrešim. To nije tako. Dakle, ja istinom mogu pogriješiti, kao što imam nekad dužnost slagati. Ako mene nacist pita da li ja skrivam židovsku djecu u podrumu,
moja je moralna dužnost ultimativna da lažem, da nema nikakve djece židovske u području. To su ti nekakvi malo ekstremni primjeri da se brzo pokaže kako istina. Često puta se u konzervativnim krugovima može čuti govor o istini kao da se istinom ne može pogriješiti. Ono, u smislu, ako ganjaš istinu, sigurno si na pravoj strani. Nije to baš tako. Dakle, tu treba biti osjetljiv za nijanse. A s druge strane je jasno, i zato smo mi danas ovdje, da smo otišli sada u drugu krajnost gdje se emocija predstavlja kriterij dobra i zla. Dakle, ne više istinito neistinito, nego u smislu meni su emocije povrijeđene, ja se ne osjećam dobro zbog toga što ti govoriš. Dakle, očigledno je riječ o nečemu što treba otkazati ili očigledno riječ sa tvoje strane o hate speechu koji ćemo mi zakonom regulirati, ti ćeš biti procesuiran zato što sam ja zapravo povrijeđen. Neovisno o tome da li je to što sam ja govorio istinito i dobro ili lijepo ili nije. Dakle, u tom smislu je po meni potrebno razviti samo te nijanse. I još jedna stvar vezana uz to, to je koji je na neki način lijek za tu stvar, odnosno kako izaći iz tog brzinog kola. Mi s jedne strane kažemo, osim ovog duha istine u kojem treba nastojati, to zvuči isto pomalo idealistički, jer se može postaviti šta to u konkretnim slučajevima znači, ali i dalje ostavljamo to kao ideal. Dakle, osim toga, mi imamo koncept takozvane kreposti za mjeranje. To je jedna isto meni draga sintagma, to je nešto što se razvija od djetinjstva, to je podnijeti kritiku. Mi danas imamo zapravo jednu nevjerojatno razmaženu generaciju, to je ovo što sam spomenuo u anegdotu američki Hrvati i tako dalje. Mi imamo danas jednu nevjerojatno razmaženu generaciju koja kad čuje neku vrstu kritike, histerizira, gubi kontrolu nad sobom. Dakle, a mi s jedne strane možemo zagovarati odgoj, to je ono što po meni treba raditi, odgoj koji kod male djece već razvija tu otpornost na kritiku. U smislu, nije ti ugodno čuti puno stvari, pa šta ima veze? Pa nije tvoja ugoda i neugoda kriterij. Jednostavno se nauči podnijeti napor, fizički, psihički, mentalni, intelektualni, kakav god, pa onda i taj emocionalni, i to je na neki način onda zaštitni mehanizam u smislu kad me se izloži nekoj vrsti kritice. Mi danas kao da se suočavamo, kao da je cancel culture odgovor jedne generacije koja je potpuno nesposobna podnijeti kritiku. I sad ta krepost zamjeranja, krepost bratskog zamjeranja je nešto što se doma uči u vrtićima, u školama i tako dalje, gdje se ljude izlaže kritici, oni nauče podnositi tu neugodu i zadrže dostojanstven stav. Evo, to mi se čini kao važan aspekt ove priče. Hvala. Gospodine Dijanoviću, možete li vi reći kako kultura otkazivanja utječe na današnju mladež koja je zastupljena na društvenim mrežama? Evo da zvuči kao neki marksist, govorimo o alienaciji. Naravno da društvene mreže imaju svoje dobre strane, naravno posebno da je nekakve brže komunikacije, školsko obrazovnog sustava, razmijenju se materijali i tako dalje, no mislim da jednostavno, da se zvuči malo starački, 87. godište, pa želim se konkretizirati mlađe generacije, no možda tu premalo jednostavno nekako susreta i su više to zanimljive te društvene mreže, javlja se i ovisnost od društvenih mreža na digitalni narcizam i tako dalje. Sad što se tiče same kulture otkazivanja mladih, mislim da to nije problem samo cenzura, nego je problem taj što to provođenje cenzure posebno na društvenim mrežama stvara jedno psihološko ozračje samocenzure. Jer vi kad iznesete danas neku istinu koja nije popularna i moderna, često možete, pogotovo na zapadu, a to će doći u Hrvatsku, imali smo u Hrvatsku takvih slučajeva, i možete doći jednostavno na tjeralicu. Protiv vas se organizira određena vrsta linča, provačila se po medijima, izruguje se. I što će na kraju mladi čovjek zaključiti, nego da bolje šutjeti, što bi rekli Zagorci, nek se što mešati. Mislim da se na taj način zapravo ubija jedan kritički duh, jedno zdravo razmišljanje i da se stvara ono što je možda Chomsky, da ga citiram, nazvao pasivno stado zbunjenih promatrača. A posebno zašto mislim da je to opasno je zato što mislim da današnja ta kultura otkazivanja, to je Stanko govorio o kršćanstvu, dakle se otkazuju ideje, odnosno otkazuje se grijeh, znači otkazuje se ljudi. A ja se bojim da današnja kultura ta otkazivanja zapravo kultura poništavanja pa i kultura uništavanja, gdje se doslovce neke pojedince depersonalizira i ne želi se uništiti samo na tom javnom sferi, nego doslovce i na profesionalnom i obiteljskom planu. Ja znam jedan slučaj u Hrvatskoj gdje se doslovce jednoj osobi iz 5. dana zvalo se obitelji, poslodavci i tako dalje. Znači, bilo je to svakakvih slučajeva. Tako da mislim da je to jedna velika opasnost, a posebno tim više što
imam dojam da ta kultura otkazivanja sve više otkazuje zdrav razum. Jer mi smo danas praktički došli u zapadnu civilizaciju, u jednu situaciju da više se valja ne zna što je muškarac, a što je žena. Mislim, da se tvrdi da se neko može roditi kao muškarac prema spolu, a onda da je prema rodu žena. Ja stvarno mislim da je to otkazivanje zdravog razuma i da to stvarno nije jedno ozračje koje se na društvenim mrežama se promuče, ali danas ako nešto kritizirate na društvenim mrežama, vrlo brzo ćete završiti u nekakvom digitalnom ulagu. Odnosno, nakon ćemo društvenih mreža, ali ćemo ograničiti dosad. Tako da mislim da to nije jedno zdravo ozračje za mlađe naraštaje, no ja se ipak nadam da u konačnici će pobijediti zdrav razum. Hvala vam. Gospodine Stojiću, možete li vi govoriti o posljedicama cjelokupne klime oko političke korektnosti, kako društvene, psihološke, tako i vjerske? Hvala. Mislim da je prva stvar, prva posljedica ovakvog straha zapravo od javnog govora, od istine koju osjeća da trebaš reći, zapravo gubitak, naravno, čuli da je jedan stavu cenzure i straha, proizvodnja straha. Ja radim u srednjoj školi pa vidim učenike kako vlada jedna drugčija vrsta psihološkog stanja među njima nego što je nama bila prije par godina kad sam bili srednja škola, ali odnosno to je možda prva posljedica insistiranja na ovakvoj cancel culture-ovanju. Znači, strah, autocenzura, svijet nam postaje gori. Ja iskreno mislim da svijet postaje gori zato što posljedice ovoga otkazivanja vidimo svugdje. U filmu, u glazbi, u medicini, u medijima, u umjetnosti, u šalu, u komediji. Ljudi se otkazuje tamo zato što su rekli neku čudnu šalu, otkažu nekoga komičara zato što je nekog u 2 sata ujutro u nekom klubu jer bupio neku glupost, to je neko snimio pa neko tamo interpretirao, bla. Pa ko će govori gluposti nego komičara? Ako njima ne treba dozvoliti da kome. Ili filmovi, recimo, danas imate ogromnu obsesiju toga, tih kvota i tih postotaka. Baš je nedavno neko bi kazao koji se filmovi kroz povijest ne bi mogli snimiti da se danas snimaju. Mislim da odgovor, recimo, 90% dobrih filmova se ne bi mogli snimiti. Ili uzmite glazbu, Beatlesi, Stonesi, svi bijelci. Uzmite Seinfeld, svi bijelci. Niti ja nema trans, niti ja nema homoseksualac. Čudno, mislim, baš su uvredjeni. Uzmite kroz povijest bilo što je drugo. Kažem, i film, i glazba, i komedija, i uzmite medicinu danas, isto doktori se boje, neka stvari reći javno, što je kažu jedan dali u Splitu, nestao jedan organ iz udžbenika, to je nedavno udžbenik jedan organ, dio probavnog trakta, poslije nestao više o neko drugo područje. Mislim, malo to zvuči uzadno, ali istina. Hoću kazati, mislim da živimo, da stvaramo na taj način, stvaramo svijet koji je teži za život. Dosadniji, teži, prestrašeniji, manje zabavan, više ukočen i šteta je. Mislim da to prva stvar je. Šteta je, treba o tome govoriti. Zato je to prva poanta, ako mogu reći da treba govoriti o tome jer je šteta. Da se ne mogli okupirati i krivu stvar reći. Reći krivu stvar. Međutim, današnja kultura skazivanja ne trpi ono što je kazao s pravom Nick Cave. Da citam ono aspekta ljudi. Kaže, to je religija koja nema milosrđa. To je kultura otkazivanja. Religija koja nema oprostosti. Znači imaš neke aspekte religije, fanatizma nekakvoga, neke dužiljenosti pretjerane, pa neke čudne eskatologije, ali nemaš oprosta i milosrđa. Ako nešto bubneš, pa ako govoriš istinu, ne moraš bubniti. Za 5, 10, 15 godina ti mogu negdje iščupati i evo, tu si kriv. I nikad se više neće oprostiti. Vječno si kriv. To je gadno stanje. Zato kažu, prva dužnost govoriti non stop, ponavljati, govoriti, izrugivati se, premda možda satira nije uvijek dobar način, jer nekad zatvara komunikaciju, satira nekad jednostavno ovog drugog tijela da se i povuči, da ti odgovara agresivno, tako da je možda kršćanski bilo dobro prvo jako pažljivo slušati, uživiti za tuđu ulogu, ne zakapati se u rovove, ali non stop govoriti. Jer ako ne budem govorili, mislim, i dopustiti se da bubneš glupost, a bubni glupost, pa ne napravi neku krivu riječ, progleda drugoga. I nemoj vaditi iz konteksta, budi pošten. Ako neko nešto kaže, nemoj krivo interpretirati. Tako da, mislim, tema je ogromno široka i mislim da je super što ste organizirali ovo što vam. To je to. Hvala. Idemo na treći krug pitanja. Za gospodina Štahana pitanje. S kojim ideologijama
težnjom za moći? Pa, težnja za moći možda nije loš pojam za početi, jer kao što su zapravo svi moji sugovornici istaknuli, ovdje je istina od sekundarne važnosti, a moć od primarne. Dakle, ta težnja za moći možemo već kod Nietzschea naći nešto slično tome, ali glavni filozof moći u 20. stoljeću, iz čijih dijela i umotvorina su se mnogi koncepti prelili u suvremenu politiku, društvo i kulturu, je vjerojatno Michel Foucault, koji je duhovni otac mnogim aspektima uz koje vezujemo kulturu otkazivanja, premda ne i otkazivanja samog. On je, na primjer, kroz svoj koncept heterotopije na neki način predvidio pojavu onoga što se u vrlo banaliziranom smislu može pojmiti sigurnim prostorom. On je kroz svoju analizu skrivenih sustava moći, kroz koje se održavaju stari odnosi moći u najizgled benignim i banalnim svakodnevnim pojavnostima i rečenicama i izrazima i običajima, naznačio nešto što će se kasnije u primitiviziranom i zagupljenom obliku razviti u konceptu mikroagresije u suvremenoj Americi. I na posljedku on je, inzistirajući na nepostojanju objektivne istine, nego samo na odnosima moći kao temeljnog društvenog motora, stvorio preduvjete, on je dijete svojeg vremena i proizvođač sljedećeg vremena, sve to među i da samih ljudi, puka, politike, kulture i istaknutih mislioca kao što je bio on, stvorio preduvjete da se neki koncepti, poput recimo milosrđa na kojem počiva kultura otkazivanja, postanu izvitoperene verzije sebe upregnute u nešto što je suprotstavljeno izvornom milosrđu. Dakle, to nas dovodi do primjerice, Stanko je to već otvorio kao temu, tih pseudoreligioznih dimenzija kulture otkazivanja i te šire ideologije iz koje ona proizlazi. Dakle, prema Renéu Giraud'u, francuskom antropologu, još koje čemu, temeljni aspekt kršćanstva je milosrđe koje je prema žrtvama. Dakle, žrtve su u središtu kršćanskog poimanja drugoga i ono, za razliku od prethodnih predkršćanskih bogatskih kultova, poklanja posebnu brigu žrtvi. Mitologije starih vrijednosnih sustava i starih kultova su oblikovane oko ideje da treba opravdati žrtvovanje ljudi u tajnom slučaju. Dakle, i to mitologije toliko različitih civilizacija kao što su one starog Rima i stare Grčke, južnoameričkih civilizacija, azijskih plemena i tako dalje u nedogled. I nakon pojave kršćanstva, nakon što je Hammurabijevsko načelo oko za oko, zub za zub zamijenjeno načelom okretanja drugoga obraza u kršćanstvu, postupnom dekristijanizacijom u posljednjih nekoliko stoljeća, barem zapadnih elita i elementarnog sustava vrijednosti, došlo je do eksploatacije te tobožnje brige za žrtve u svrhu proizvodnje novih žrtava, a ne prestanka žrtvovanja. I to je značajka kulture otkazivanja. I osim tog žrtvenog aspekta, Stanko se još ranije osvrnuo na sotonski aspekt problematike. To je također zanimljivo jer, kao što znamo, pradomovina kulture otkazivanja je Amerika. Ameriku obilježuje u odnosu na konkurentske države i civilizacije liberalizam koji se tamo u najvećoj punini vjerojatno razvio, a ja liberalizam volim poimati istodobno najbožanskijom i najđavolskijom ideologijom. Najbožanskijom zato što počiva na slobodi izbora kao jednom od temeljnih koncepata i u kršćanstvu. Dakle, pojedinac može slobodno odabrati hoće li činiti dobro ili zlo i time predodrediti sudbinu vlastite duše, ali s druge strane najđavolskija zato što pojedinac ima tendencije svoj vlastit sustav vrijednosti pojmiti apsolutnim, a ne relativnim i univerzalizirati ga, a ne smatrati ga partikularnim i pokušavati nametati taj svoj sustav vrijednosti drugima i ne prihvaćati ništa što se ne uklapa u njegov uzak sustav vrijednosti.
Tako da taj aspekt liberalizma stvorio je kulturu otkazivanja i u tom smislu moglo bi se reći da ona ima i neke čalovske elemente u sebi. Hvala. Gospodine Dijanoviću, možemo li reći da je slobodan govor samo... Ispričavam se, preskočila sam. Dobro, može se. Znači, možemo reći da je slobodan govor samo povijesna anomalija i čini li se da sloboda govora postoji tek nekoliko desetljeća, a da zakonodavci je već de facto napušteni. A vratit ćemo se na gospodina. Da malo šira elaboriram, znači, mislim da sloboda govora pripada nekoj prvoj generaciji prava, no nisam siguran koliko je ikada igdje bilo baš potpuno sloboda govora. To bi bio više nekakav ideal i sad koliko se to u nekakvom konkretnom obliku negdje ostvarilo, nisam bilo uopće siguran. Mislim da često ljudi koliko god da vole raspravljati o slobodi i filozofirati i migraciji, uvijek je sloboda bila nekakav ideal. Često u nekim kriznim situacijama ljudi radije biraju sigurnost nego slobodu. Danas nema cenzure, možda na neki, iako to se mijenja, nema ne znam velikog cenzora u Beču koji će sad odlučivati koja će se knjiga tiskati u Hrvatskoj i tako dalje i u nekim drugim državama, no mislim da se ta cenzura zapravo ubijanju slobode govora da se provodi na mnogo zapravo suptilnije i rafiniranije načine. I ja bih rekao da ta sloboda govora postoji, ali unutar onih granica pomišljivog mišljenja. Možda se malo našalim, rekao je Ljubaš, ili Amin, on je rekao da ne jamči slobodu govora, ali da ne jamči slobodu poslije govora. Tako da, ja se bojim da, nažalost, naše društvo se više poprima te karakteristike nekih možda režima za koje smo smatrali da u njima ne živimo i nisam baš osobno optimističan, jer mislim da sve na zapadu ide prema na neki način, to je Roberto de Mattei pisao u knjizi Diktatura relativizma, znači prvo se zapravo nijeka objektivna istina, izrečava se dobro i zlo, a onda zadnja faza je zapravo sudsko suzbijanje dobra. I nažalost vidimo danas već praktički to na zapadu, da često puta izreći istinu, iako je ona do 50-60 godina bila zdrav razum, danas se to proglašava nekakvim fašizmom, šovinizmom i tako dalje. Sad, hoće li to doći do nekih procesa gdje će se to malo normaliti i gdje ćemo se vratiti nekakvim zdravorazumskim postavkama, evo, moram priznati da nisam osobito optimističan. Hvala. Sad ćemo se vratiti na gospodina Đakovića. Možete li reći kako se sloboda govora razvila i možemo li govoriti o pravu ili se radi o političkom rješenju za društvo u kojem postoji više nespojivih ideologija? Opet mi je ovaj prvi dio pitanja pretežan, pa ću ga preskočiti pa na ispitu. Pa ako se mene pita, svakako se radi o pravu, ali sa tim pravima je problem zato što je uvijek pitanje na koji način dokazujemo i odakle nam prava. Dakle, ja jednoznačno odgovaram da je to pravo, ali sam svjestan da puno društvenih dionika o toj istoj stvari misle dosta drugačije. Mislim, imamo još temeljnije pravo na život, pravo na slobodu govora, pa imamo velike prijepore oko toga, dakle, ne možemo to razriješiti, a kamoli slobodu govora. Koji je bio zadnji dio pitanja? Radi li se o političkom rješenju? Da. Mislim, ja bi se sad nadovezao na ovo što je Stanko u jednom momentu rekao, dakle, u nekom smislu se radi, naravno, sad je pitanje da li možemo reći da to treba biti apsolutno. Da li sloboda govora treba biti apsolutno? Kao što je Elon Musk rekao za sebe da je u tom smislu apsolutist. Naravno, mi njemu i ne vjerujemo u potpunosti, da to iskreno misli, ali recimo, je li moguće biti u tom smislu apsolutist? U krajnjoj liniji, ako ništa drugo, treba zaštititi djecu od naše apsolutne slobode govora, ako mi zagovaramo čak apsolutno slobode govora. Tako da, meni se čini da je možda, to je rekao Rowan Atkinson, Mr. Bean, ali u stvarnom životu, a zapravo je i Obama u jednom svom inauguralnom govoru spomenuo tu sintagmu, meni se čini da mi zapravo trebamo njegovati tu kulturu s tim da se ja tu politički ne svrstavam, naravno, mi na stranu jednog ili drugog, nego samo koristim citat. Mi za tu problematiku slobode govora ili hate speecha moramo kao rješenje nuditi more speech. Dakle, za svaki hate speech nije rješenje suzbijanja
suzbijanje, nego more speech, više govora. Govorom na govor. Riječ na riječ. Sad, ja nisam sklon stavu da ta sloboda treba biti apsolutna u društvenom smislu. Ona može biti apsolutno u enklavu, u oazi, gdje se mi dogovorimo ovdje da ćemo njegovati apsolutnu slobodu govora i to bi bilo jako zabavno i zanimljivo, ali s druge strane u društvenom smislu, dakle u javnim medijima, dakle u onome što je dostupno svima pa i djeci, mi ne možemo zagovarati potpunu slobodu govora, dakle bez ikakvih cenzorskih aparata. Tako da u tom smislu bi ja rekao u zajednici odraslih i zrelih ljudskih bića, što se mene tiče, može biti apsolutna sloboda govora. Ali s druge strane u medijima dostupnima djeci, u školama i tako dalje, ne možemo pobjeći od neke vrste cenzura, odnosno neke vrste ograničavanja te slobode. Hvala. I pitanje za gospodina Stojića. Postoje li pozitivne strane kulture otkazivanja u okviru današnjih društvenih mreža i može li rezultat otkazivanja pozitivno utjecati na druge ljude? Prije svega mislim da sam najcitiranija osoba večeras, hvala kolega. 5-6 puta s pravom zaključuje sam. Načelno ja mislim da što se tiče pozitivnih, mislim da ne postoji. Ukratko, to je kratko odgovor, mislim da teško da mogu postaviti neke pozitivne aspekte kulture otkazivanja ako govorimo o ljudima. Ako govorimo o nekim idejama, ajde, samo ljudi su nosioci ideja, pa onda kako čovjeka ne otkazati, a ovo otkazati. Isus je bio otkazan, ali on nije otkazivao ljude, on je sam nije otkazivao, pa kad bi onim farizejima, pismoznancima govorio leglo guinje, nije ih cancela, nije ih odbacio, nije rekao talk to the hand. Nego je rekao leglo guinje, ali zbog toga što radite promijenite se. I mislim da u tom smislu mi moramo konstantno njegovati ono što Papa Franjo govori, približavati se tim marginama i približavati se drugom čovjeku na razne načine. Znači, Papa o ovom problemu govori kao o ideološkoj kolonizaciji, ideološka kolonizacija kao kultura otkazivanja. Još sam mislio jednu stvar reći, kao da postoji da se stvara, da je veliki problem zapravo da se stvara vojska uvrijeđenih ljudi na svijetu. Mislim da to je jedna zeznuta stvar opasna. Opasna stvar da treba na to jako pripaziti i ne dopuštati ljudima koji radi u odgoju i na fakultetima, u srednjim školama, ne dopuštati da ljudi olako uđu u ulogu žrtve. Mislim da je to jako zeznuta stvar. Dugoročno stvarati ogroman broj mladih ljudi koji za sebe smatraju da su obespravljeni, da imaju pravo na neku vrstu osvete, retribucije, da smo im nešto dužni i da im je svijet nešto dužan, da su oni obespravljeni. Mislim, ratovi nastaju na taj način. Ratovi nastaju, države se kolju međusobno ako pamće zlo od prije, a ako imamo na svijetu milijune mladih ljudi koji imaju takav osjećaj, šta možemo očekivati? To je mislim zeznuta stvar. Zato naglašavati da ti svijet nije ništa dužan, a ti nešto učini. A dobro, ako širimo priču, to je jako dostupno, široko je dostupno. Eto, da se toliko. Hvala vam. I prije što pređemo na pitanja publike, jedno pitanje s društvenih mreža za gospodina Štahana. Malo je duže, ja ću pročitati, a vi pozorno slušajte. Prilikom nasumičnog pretraživanja pojma kulture otkazivanja, autori nekih članaka navode da je ona rezervirana za cenzuru desničarskih ideja, zamisli i izjava od strane lijevo orijentirane publike koja im želi oduzeti mogućnost javnog djelovanja. Ne donoseći prosudbu je li to točno ili ne, ali na tragu pročitanih zapažanja može li se reći da je kultura otkazivanja pozitivan fenomen koji selektira neprimjerene oblike javnih istupa poput nasilja, vrijeđanja, klevete, ili se pak može problematizirati radi li se o ideološki obojenom sredstvu oduzimanja prostora za djelovanje nefavoriziranih aktera, pri čemu ne mislim samo na odnos lijevo-desno, neovisno o objektivnoj, odnosno moralnoj ili etičkoj prihvatljivosti njihova sadržaja. Dakle, kad bi bio primoran govoriti vrlo pojednostavljeno, onda bih rekao da se može reći da je riječ o ljevici koja otkazuje desnicu, ali to bi bilo samo ako bih morao to sažeti u jednu rečenicu. Ono što se uvjetno rečeno može nazvati desnicom,
nije intelektualno zrelije od ljevice i također posjeduje vjerojatno visoku razinu potrebe za otkazivanje neistomišljenika, ali u kontekstu dominantnih zapadnih politika, kakve dominiraju u Sjevernoj Americi ili u Europi, jednostavno ne postoje odnosi moći koji bi mogli stvoriti te domino efekte koje može stvoriti ljevica kada otkazuje pripadnike desnice. Dakle, ako netko kaže nešto protiv neke novoljevičarske dogme, na njega će se u isto vrijeme sručiti čoporativno ljudstvo sa društvenih mreža, u isto vrijeme će se srednjostrujaški mediji zgražati nad time i možda će poneki političar ili javno utjecajna figura s gnušanjem progovoriti o nekome tko se drznuo nešto tako reći, što će dovesti do onog što dakle nazivamo otkazivanjem. Ali kada bi desnica, a u Hrvatskoj je bilo nekih pokušaja, ne znam, otkazivanja Prljićevih predstava i slično, pokušala otkazati ljevicu, ona jednostavno ne bi mogla zadominirati na svim tim razinama društvenima. Dakle, možda se može stvoriti povorka gnjevnih ljudi ispred kazališta kad igra neka Prljićeva blasfemična ili mentalno zaostala u sadržajnom smislu predstava, ali neće se na to nakalemiti zgražanje srednjostrujaških medija i to se neće ni na koji drugi način isticati u javnosti. Eventualno će se nastojati otkazati potencijalne otkazatelje, ako išta. A što se tiče ovog što mi se čini da je isto bila jedna dimenzija u pitanju o eventualnim pozitivnim aspektima kulture otkazivanja, pozitivnih aspekata kao takvih nema, jer je riječ o jednoj vrsti novovijekog 21. stoljetnog barbarizma, ali to ne znači da ne postoje ljudi koji stvarno ne bi zasluživali nekakvu sudbinu sličnu otkazivanju. I iako je, kada se otkazuje povijesne ličnosti, najčešće riječ o bezumlju, čak ne uvijek, ali najčešće, među našim suvremenicima ima onakvih koji su pali žrtvom kulture otkazivanja, a to bi doista uvelike i zasluživali. Primjerice, hollywoodski seksualni zlostavljači i slični pojedinci. Dakle, čak i kultura otkazivanja, kad zamakuje, može ponekad i pogoditi neki. Hvala. Sada slijedi pitanja publike. Nadam se da ste pripremili neka zanimljiva pitanja. Ko želi početi? Pazite što piti. Pa evo, u smislu kreativnosti i kritičnog mišljenja, ako se napravi variant kada niko ne smije, osim vlastite autocenzure što reći, dolazi do zakupljujućeg društva, jer umjetnost propada i svaka kreativna misao. U tom smislu komentar sa četvorica. Na koga je pitanje, za koje govorite? Sa četvorica. Ja mislim da to je jedan od elemenata koji pridonosi tome da suvremena medijska kultura i suvremena umjetnost budu inferiorne onima prije nekoliko desetljeća u Hrvatskoj i na zapadu. Kao što je Stanko, da ga još jednom citiram, govorio o suvremenoj filmskoj industriji gdje se više ne mogu realizirati neka ostvarenja koja bi bila dostojna onoga prije nekoliko desetljeća. Jedan od elemenata zbog kojih se to ne može dogoditi su neki zaključci, zavijuci, trakovi i bivci kulture otkazivanja. I autocenzure koje iz toga proizlazi. Ja se mogu samo složiti s tim, ali bih dodao da je pitanje je li to samo simptom ili uzrok bolesti. Dakle, možda smo mi negdje postali truli prije, pa nam je uopće moguće bilo nametnuti tako jednu nevjerojatnu stvar kao što je cancel culture. Dakle, nisam siguran, riječ je o jako razmaženoj mlitavoj generaciji. Dakle, mi u konačnici slobode imamo onoliko kako si uzme. Samo je pitanje koliko je pojedinac spreman platiti. U konačnici je cijena, ja sam zato počeo sa starozavjetnim prorocima, cijena je život. Mi ljudima koji su žrtvovali vlastiti život za to, dugujemo tu baštinu slobodu govora. Sad je pitanje, možda u ovoj generaciji nema ljudi koji su spremni na... Do nedavno su ljudi zbog slobode, zbog krivog vica završavali u zatvoru ili neoduzeta putovnica i tako dalje. Sad, čini mi se da u ovoj novoj generaciji tu treba prvo pogledati gdje je, zbog čega nastala mlitavost, da se ljudi ne usuđuju suprotstavljati, to drsko suprotstavljati ovoj kulturi otkazivanja. Ali kreativna misao propada, svačate, sve su umjetnosti.
To se slažem, to je jasno. Mislim, pod utjecajem kulture otkazivanja. Samo pitanje što je prije kokoš ili jaje. Ja bih se složio, znači da se ubija ne samo kreativnost, umjetnički život, nego i intelektualni život. Jer mislim da je jedna od tih korijena kulture otkazivanja zapravo imamo na američkim sveučilištima i kampusima. Tamo se još po koje desetljeće se znalo raditi prave hajke protiv nekih profesora, htjeli se zabraniti određena predavanja. Mislim da je Slutin dobro rekao da su ljevičari zapravo na taj način uništili intelektualni život na zapadu. Isto tako kratko, ne možemo pričati o ovim stvarima u kontekstu ovih filozofsko-umjetničkih prostora, ali kad počneš cancelat ili uvodiš kvote kirurgu ili pilotu, nekome ko ti recimo operira mozak ili ko ti vozi, ne znam, mate Njemačku, onda ti nije svejedno, onda više nema distancu. Onda ti je stvarno egzaktno ono što znaš, što ne znaš i posljedice su očite. A ovdje gdje je sve onako malo polomutno, to se možemo igrati malo. Eto samo u tom mislim da je to bitna stvar. Umjetnost trpi, ali... A uskoro će i matematika postati fašistička, tako da. Je li citiranje recimo biblijskih stihova o homoseksualnosti, govor mržnje ili sloboda vjeroispovijesti i govora? Evo što bi rekli na to? I da li postoji opasnost da se zabrani kršćanstvo u bliskoj budućnosti radi takve stihova i tome slično? Imali smo takve pokušaje u Finsku. Jedan tipa političarka je bila na sudu jer je citirala Sveto pismo i jednostavno stav Svetog pisma o homoseksualizmu i rekla da je brak i životna zajednica žene i muškarca, da tamo se povlačila po sudovima. Na kraju je oslobođena, međutim sama činjenica da se vodio sudski postupak je jedna poruka ljudima da u budućnosti malo vidjeti što će citirati. Da, iako treba reći, ja sam to na neki način reći u ovom svom drugom mediju rekao, dakle, može vas to iznenaditi, nadam se da vas neće sablazniti, to može biti u nekom smislu govor mržnje, da ja tu se tako općenito odbacujem, ali to može biti, dakle, samo citiranje Svetog pisma ili bilo koje svete knjige, ne mora nužno uvijek biti dobro. Imamo u samom Svetom pismu primjer gdje đavao kuša Isusa citirajući mu Sveto pismo. Dakle, to je zloupotreba svetopisanskog citata. Dakle, ne možemo mi sad ovdje isto zauzeti čvrsto stav, ako se citira Sveto pismo, ne može se učiniti ništa zlo. To nije točno. Dakle, teoretski može biti, i ovdje je sad pitanje samo iz kojeg rakursa raspravljamo ove stvari. Da li raspravljamo i u krajnjoj liniji da li netko želi suzbiti nasilje, ako netko poziva na nasilje implicitno, citirajući svete stihove, bilo koje svete knjige, onda je sad to pitanje treba li to društveno na neki način sankcionirati. Ako netko s druge strane želi cancel napraviti prema bilo kojoj religiji, onda je to drugi rakurs. Dakle, mi smo tu na jednom situ gdje moramo jako dobro i razborito razlučivati o čemu se radi. Ali zato sam rekao, nije samo po sebi govoriti istinu ili citirati svete stihove nužno uvijek isključivo dobro. Ljudi to mogu zloupotrebljavati, tako da teoretski može biti, ali ovaj recimo slučaj iz Finske, to je potpuno jasno o čemu se radi. Dakle, tu ne treba puno ni škole, ni inteligencije da zaključimo da se radi o čistom progonu, onom najmilitantnijem sekularističkom progonu nečeg kršćanskog, može biti da nije kršćansko, neka druga religija može biti u pitanju. Ne bih rekao da se religiju može samo tako klikom miša ili sudskom presudom kazati, ona je previše velika da bi se to moglo samo tako postići. Ono što se može dogoditi s religijom je da je se s jedne strane društveno posve marginalizira i s druge strane, još gore, da sama religija iznutra poprimi neke vrijednosti koje ju žele rastočiti izvana i ovije ih pseudo-religijskim ruhom. A što se događa mnogim protestantskim denominacijama i u mnogim krugovima u katoličkoj crkvi, mislim da je to odličan primjer sinoda u Njemačkoj. Da. Još pitanja? Pa evo, prvo da hvalim primjenu, baš interesantna bila. Moje pitanje se dotiče ostavština totalitarnih režima. Jeste li vi više pobornici američkog modela gdje se primjerice i majica sa kukaskim križem na tržnici tretira kao dio slobode govora, ili ovog europskog modela gdje primjerice u Njemačkoj možeš završiti par godina u zatvoru radi iste te majice? Unutar jednog zapadnog svijeta to je prilično velika diskrepancija, pa me zanima na kojoj vi poziciji stojite. Mislim, ja ću odgovoriti prvi jer imam spreman odgovor. Ja sam isto natuknuo da je meni osobno
draga i simpatična američka koncepcija slobode govora, ali sam svjestan da je to dosta uvjetovano mojim osobnim integritetom, odnosno uvjetima odrastanja. Ja sam navikao na grub govor i meni to paše, ali nisu svi ljudi dužni biti tako kondicionirani kao ja. U tom smislu treba biti razgovor. Mi ne možemo američku slobodu govora, ovo što sam rekao, neke ekstremne primjere za naše, samo tako preseliti u Europu. To je bilo vrlo politički nemudro, da ne kažem bedasto, ali s druge strane treba paziti da se to sada ne pretvori u totalnu suprotnost tom američkom konceptu. Negdje sam između tih dviju krajnosti, blizak sam što većoj liberalizaciji u smislu uporabe simbola totalitarnih režima i slično. Najgore što se tu može dogoditi je da se simboli jednog totalitarnog režima toleriraju, a drugog ili drugih ne toleriraju. Dakle, kakva god zapravo bila sudbina zakonskog reguliranja nečega takvog, trebala bi, po mojem ukusu bi bilo kada bi stavila sve te režime koje se može opisati totalitarnima ili skoro pa totalitarnima na istu ravnu. Smo li to slični Italija i post-frankovska, znači sadašnja lijeva Španjolska sa gospodinom Tomašićem koji ne dozvoljava ustaško groblje, znači da se pali ljudi koji su gore s oproštenjem pokopani iz ratnih crtenkova, da se postavi križevi. Znači, Franko su iskapali, ekshumirali u Italiji, se doma odluča u javnom prostoru ne cenzurira, postoje ti skupovi, spomenici, natpisi, kod nas se neće staviti službena zastava iz SFRJ sa prvim bijelim boljim, koje se prosvira. Znači, po tome smo mi totalitaristička država Italija, sa čelnim ljudima u gradu. Nismo srećom država, ali ima elemenata totalitarnog mentaliteta puno. Ne, ali postrojnih mjerila u Hrvatskoj upravo po pitanju poimanja prošlosti ima na svakom koraku, od glorifikacije komunističke prošlosti do potpunog zatiranja ne ustaške, nego svega što je bilo postalo u nekom gravitacijskom polju i vrlo udaljeno od središta u smislu državotvorstva i nacionalizma, ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego u cijeloj prvoj polovici 20. stoljeća u Hrvatskoj. Mi imamo situaciju da 70 godina branite ljudima slobodu govora, onda se dogodi kao rušenje tog totalitarnog režima, ljudi krenu govoriti i nisu još ni zaustavili pravo. Već smo počeli govoriti ono što imamo i već se stvaraju okviri ponovno. Treba biti jako opazan. Pa da, kad su bila ona kampanja Huda jama, onda se to nazivalo oživljavanjem fašizma. A je svugdje stvari. Ja osobno sam za potpuno slobodu govora i na granice pozivanja na nasilje. Jednostavno, ja bih dopustio apsolutno sve simbole, čisto zbog odnosa snaga. Znači, odnos snaga je takav da desno konzervativnim strojama paše da bude potpuno sloboda govora. Mislim da će se ljudi zaključiti na što mislim. A ukoliko se odnos snaga promijeni? Onda ćemo vidjeti. Daj može. Samo kraj, jedan kratak komentar. Ima kraj filma Nedostavi gradovi, kad na kraju rezi onu tipu nožem na čelo nekoga se križi. Kao evo, sad će svi znati odmah s kim imaju posla. Ti možeš promijeniti uniform, ali u tom smislu transparentnost ima svoju smisao. Ja slažem s kolegom Stefanom Škampo, lijepo zaključujem ovu temu. Privodimo kraju, zadnji bit. Možemo nastaviti u neko neformalno druženje u kafiću Vagabundu, ali nećete, vi baš morate dobro, ajde. Izvolite. A ne, kad rasprava traje treba odlučiti. Ono što se može vidjeti u zadnje vrijeme je da imamo i primjere kad osobe koje su otkazane zapravo samim time steknu veću popularnost. Ne znam, primjer onog Adrian Pink ili nešto, nisam nikad čula za njega, dok se nije počelo pričati kako je on otkazan i kako ga nema nigdje, pa da bi se na kraju o njemu snimale emisije iako je skinut sa svih društvenih mreža, ili čak mi se čini da je možda vama bliski, ne znam, Peterson i slično su stekli, odnosno da im je popularnost porasla nakon svih tih silnih možda i nekih cenzura, pa me zanima da li mislite da u konačnici može doći do toga da kultura ukazivanja pojede samu sebe? Pa možda, ali smo u Hrvatskoj primjer da sam rekao. Njega su stvorili ti liberalni krugovi, te udruge koje su dokazivale i one praktički postoje jedna najpopularnijih ministara. Tako da mislim da se to može opiti u glavu. Pa, čini mi se da se može govoriti i o slučajevima
pokušaja otkazivanja, kada ono krene u tom smjeru, ali ne uspije u potpunosti, kada je netko s druge strane prejak ili dovoljno sretan da se ne stvori onaj odnos snaga jedan protiv svih, pa da on nestane, nego da uspije nekako se snaći u svemu tome i onda to prenijeti u svoju korist. Ima i toga. Ali govoreći o tome, čini mi se da još treba istaknuti da u samoj kulturi otkazivanja postoji dubinsko protislovlje. Dakle, kod njih postoji vrlo jasna dvostruka mjerila, o tome sam u više navrata i pisao i govorio, primjerice upravo ranije spomenuti Michel Foucault. Prije 2 godine izašlo je objavljeno je u bjelodanjeno svjedočanstvo o tome kako je on potkraj 1960-ih seksualno zlostavljao dječake u Tunisu. I o tome su gromoglasno šutjeli uglavnom svi srednjostrujački svjetski mediji, što pokazuje da je pa i ti mnogobrojni aktivisti, a on je njihov duhovni otac, dakle to pokazuje dvostruka mjerila. Kultura otkazivanja vrijedi za one koji se riječi u mišlju, dijelom ili propustom ogriješaju nešto, ako su s druge strane ideološkog spektra. A ako su naši, onda to nije dovoljno, ili ćemo o tome šutjeti, ili ćemo dovoditi u pitanje vjerodostojnost tog svjedočanstva i tako dalje. Naravno, vjerodostojnost svjedočanstva uvijek je dobro dovoditi u pitanje, ali nekad je samo insinuacija dovoljna da bi se nekoga upropastilo, a ponekad ni svjedočanstva koja djeluju prilično vjerodostojno nisu. Takvi slučajevi, kada bi ih bilo više i kada bi ih se nekako uspjelo okrenuti protiv onog ideološkog sklopa koji stoji iza kulture otkazivanja, na o čemu sam ranije govorio, permisivna, progresivna, hiperliberalna, postkršćanska, seksualno-revolucionarna ljevci, koji su oplemenjeni višom dozom etike od ostalih, mogli shvatiti na koliko dvostrukim mjerilima počivaju ideologije koji su sljedbenici i da bi se u tom smislu kultura otkazivanja na neki način potencijalno možda mogla okrenuti protiv sebe ili progutati samo sebe ili urušiti se samog sebe. Dodao sam 2 rečenice baš o tim dvostrukim mjerilima. Kada su imali primjere neke političara, ako se sjećate, ne znam, onoga Stazića, recimo ovih Deljaka, znači posao 45. nije dobro odrađen, trebalo je pobiti više ljudi. Tako nešto da rekao neki čovjek iz desnice, da samo primirisao tako izjavi, on bio trajno ekskomuniciran iz samog prostora. Ovi su dalje u politici i nikom ništa. Hrvatske to su dvostruki kriteriji. Jedan prvi primjer otkazivanja, kultura otkazivanja Hrvatske je bilo otkazivanje braka, pa smo imali reakciju ovoga naroda HR i ove udruge koje snjedila referendum prvi koji uspije sada, gdje se praktički obila ta kultura otkazivanja i dolaze do rušenja pravosuđa, gdje imate zakon s kojim da se ne smije posvajati djecu iz svog zajednica, onda je mišljenje ustavnog suca, koje je zapravo isto tako ilegalno, koji kaže da se može, da se treba izbjegavati poštivanje zakona i sad imate suca koji treba poštivati zakon, ali mora slušati isto vrijeme ustavni sud. Znači jedno anarhija totalno pravosudno. Znači to je praktički urušavanje kulture otkazivanja u pravnom smislu i u etičkom smislu. Pravosudni aktivizam. Pa na najvišoj razini. Pa evo pitanje, jeste li vi, možda i za organizatora, ali mogu i gosti prokomentirati, jeste li večeras kazali neistomišljenike? Evo, bit ću ja večeras. Nijekom slučaju. Ne, bit ću ja, ali u tom smislu bili svaka rasprava, ne samo ova, nego svaka bila bolja da su tu 1 ili 2 neistomišljenike. Evo, mogu vam ja odgovoriti, bili su pozvani, ali se nisu odazvali. Sami su se. Da, nisu se odazvali neistomišljenici, bili su pozvani i prvotna ideja je bila. Uvijek može neko drugi doći. Mora taj jedan koji... Da, bilo ih je više, prvotni plan da budu 2 istomišljenika s jedne strane i 2 s druge. I mi smo poslali mnogo mailova poznatim novinarima i osobama iz javnog života koji se recimo ne bi slagali s našim današnjim govornicima, a se niti jedan nije odazvao. Pitanje je legitimno, iako nisam organizator, ću odgovoriti. Pitanje je legitimno. Potpuno je dobro da ste ga postavili, međutim možete biti sigurni da nijedan naše tvorice ne bi ni malo dvojio oko toga da li će doći da su bili istomišljenici, da pače bili bi sretni da smo 2 ili čak... Ne mislim ja na vas, nego recimo na cijelu publiku, dakle, koja se mora isto odgajati, ko ova priča, malo, dakle, ne se odgajati u atmosferi
da u nekoj mimozastoj atmosferi ljudi koji budu mimoze, koji se ne daju uvrijediti, koji ne daju čuti drugo mišljenje, nego da se malo dobiješ nekad i udarac i ovako malo. A recimo da je došao Stanković, onda bi Veljač rekao da on isto bijeli muškarac na poziciji može oni opet bi ne bilo... Imam još jedno pitanje za Stanka. Zašto me blokirao na Facebooku već godinama? Otkazao si me. Naše privatne stvari, molim vas. Mogu ja samo kratko nadovezati, ja sam navijek uvijek pričati na live tribinama, ali sad nemam pitanje, imam samo kratki komentar, jel ok, može? Da, samo kratko. Brzo ću, ja ću se full brzo pričati. Znači ovako, mislim da čak nije loše da se okupljali istomišljenici ono koji put dođete kod trening. Ko što neki put cure imaju potrebu, ali nećemo sad zvat dečke ili tako nešto, pa neće valjda dečke uvrijediti, nekad ti treba legine. Isto kao što muškima nekad treba guys night out. I što nekad ne bi trebalo, ne znam, konzervativcima conservative night out ili whatever, kao neki trening ti dođe. To isto moramo razraditi argumentaciju i dobro dođe kao neki trening, odnosno kao neki drill. A što se tiče toga mimoza, bla bla, da toga definitivno ima previše u raznim spektrima, ali zato ništa, odi na tribinu koju organiziraju, ne znam, babe, odi na tribinu koju organizira Možemo. Pojavi se, poslušaj, nemoj postaviti pitanje i definitivno nemoj postaviti pitanje ako planiraš biti bezobrazan, nego ono što je Đaković rekao, reci istinu u duhu istine i to je to, tako. Znači sad mogu još duljiti, ali neću rekao sam obećala sam kratko. Hvala. Ima još nekih pitanja? Za gospodina Dijanovića, smatra li Elon Muskovo preuzimanje Twittera dobrom stvari za slobodu govora ili kao što neki komentatori na Bitno misle da je to put novog porobljavanja ljudi na liniji transhumanizma? Dobro, transhumanizam svakako nosi određene opasnosti, no mislim da gore dobro što je sada bilo teško da može biti, naravno masni konzervativac niti je nekakav sad desničar, no na tragu onoga da treba pustiti sve, mislim da je dobro da je što on to preuzelo, sad vidjet ćemo ko će mi upraviti sve te profile ili neće. U svakom slučaju mislim da je to pozitivno budući. U redu, sada stvarno moramo završiti. Pozivam vas sve na neformalno druženje Kafić Vagabundo. Hvala svima na sudjelovanju i nadam se da ćete se odazvati u što većem broju da još nastavimo raspravu. A za bio mi je žao kad je bio pričao pjesme i njegove američke pjesme koji su živali naši dijeli s bilo ono. Dakle, to sam čekao. Bilo je savršena prilika. Ne zove ću, ja ne mogu proći ovaj. Pa jesu, da. Naravno Natalija kaže kao... Ja gledala Šmoć proći. Na televiziji si, na televiziji si. Snimaj. Zora snimaš? Pa promijenio si, šta je? Znaš šta se... Iz nekog razloga sam ušao u Litiga da se ajde na evo što sam rekao, znači sam ušao iz nekog razloga kao da, to ti ona nas rekao neki uzov. Dobro, i onda ona te reći, ja sam vidio nekoj koji ne znamo ko je veza. Sjajno mogu ovako socijalno punjene situacije, tako da sam
Savjeć, ajde.